Hene o mai a honi. Neo ngai pole ko ia e mo ui ke tau kau he pongpongi. Fia lahi mo tuan ke mau kau whatapa mo kau tak ngau e koe. Pea o mahino pe ke te au koe uhinga lahi e tau whataha e a honi whika o pepa mo e kovitahi wa. Me la wai ne tau e ua. E tau whanonga mai mo e kovitahi wa. Pea iai ngahi pole la ki he whanua whanganoko fua. Pea e tau e ua ko ia te upehe pe o kei hawa tō ngana. Ka koutui koe whainga maari e tau e ua ko ia ki tau te ki haapehe. Whahono e huku malu. Pea hanga koe whakahoha e whaiwharea nea. Pea koe ki ahoni. O pesete hiwa ono ai tōsi urua. Koe huku malu i. Aia koe mege tautaha ua ia ki o. Pea pesete lewa e palawha tōsi ono urua. Me tautaha ua ia ki o. Pea e taimata tau. O ku iai ho tau kāinga tonga i muni. O kuna o whakaamua ke kōwhiha tai te lawa mai ki tonga. Koe a koe ki aho. Koe maka hau koe mei muri koe wakai ke tolu mua. Os whawholau mai ki tonga. Pea koe kau pā sese tolu wafe. Mahi lehima. Kona os whoki mai. Hei koe au ki aho ni. Ia ngai polisi ai pure anga whikau akta mo e kovitahi wa. Hono whakawhoki mai kakai koe mei muri. Nei kaua hi ke aha waka e hau. Me ha whanua o mawhola ai kovitahi wa i he community. Ko whi whamarala pehen ua loto taha ai ngahi waafe ngawe aki pe lif pe liliu e tutuni ko ia. Pe koe uhinga ia o ku koe ki aho mi ko tari e komiti mo pure anga ke whawholau mai o tau kainga me Nusila i e waka koe ni aho wanoa koe tua pulelu ia o i uke kahau. Neo o ku tau pehete ku makola he community ai kovitahi. Ka mo whatoka ngā iangi ku holo au pito keisi ko ia i Nusila. O ku iai e ngahi keisi i he variant 4O ai koe Omicron. O ku variant 4O ia ku hau ia i uponua lahi mamani. Ia e ngahi keisi to ke nofo pe i he pōra. Ia koe ngahi quarantine facilities. Koe uhinga ia ku ia e ngahi potutu ai pure anga. Pa mo e komiti ia e ngahi mea ko ia ke toko ke whakasi hahu mai ai maha. Sai o ku kau he ngahi polisi ko ia ai mahu inga ke lau hou koloroti he ui ke taha ka toki o mai. Neo mo kai kia taha ke ni hanga monitor ka koutui o ku mahu inga ki kau Nusila kou whefoki mai ke nau ui mui ki he kore ka moi whare o atu i he komiti ka nau tō. Pau ke whae nau ki siri hou e whāra ka nau whoku. Ka siri o positive i kai ke heka tau taha koe e whakapuna. Oha. I kai ke ngofua ki nau whakatau e au ka haulo haa moia. Nei lahi ngahi palpalema nai hoko koe nau o ngau ake au ka haulo nau ngahi quarantine facilities. Ka koe whai ka maarie ke nau toki. Nau ake nau ki Police Pass. Ke nau o pētes e nau duty free ko nau allowance ko ia heo se nau koloti. Mi he rei ora. Ko pau ke huku malu ka kato. Ko hinga koe ka kato. Lava o todos lua. E koe hae ai huku malu ko ke lawa. Ka kotui te tuange na kai ki ko ia ke toki mo keu toki
whakalawalawe mai te ai ka mautoro koe ni mai heni pongponi. Ka kua mahino, koe papapea e whakata ki whalala mai, koe maka mai musila, koe whakata mai manua, pea o ku ke whai ka mai ngāwe ki ha waka ke o mai e whahinga mai haa oa. Koe sai koe manua mo haa moa, o ku mahino nau hange pe ko tauto. E kei tū mau pe ai Kolontini he wike tolu, ko ha moa mo manua, koe ringa koe ki tatau mo tau tolu, to be on the safe side, te nau ke o mai o Kolontini ka holoi, Kolontini me wike tolu o wike ua. Ki Vanuatu ia tau o Hamoa. Te koutu i veo o whanongo mai ho tau kainga koe mei fisi ki he talanoa o tau whai. O kansere waka ka mea stereria, kansere koe waka ka mea fisi. Koe o hingalanga ki he ni kau whai o ngō, ka nua e ka whai e whanua. Koe variant for all koe Omicron. O kos mo vete ia i he community. Mo whatoka mai angi mo tui pe o mahino ka mo toro ia mo rau na mea ka koe variant ko ni ia ku vale ne mafola ko tui ko mo ia anga na fitu upe ko si ai na evidence ko na toro ko na ku malu o to ma ai a foto ia ko na toro ko na ke ku malu o si mahino ia ko na tole o sia la ka ko sia e foto tu o ia e task force a to ma mo ui o fina wa ak ta mo o kawa ta o la vivi de STC o office ki se o final a ko focal point ia ma tol me fisi ke o fina wa ak ko ha phone seita ke whakafoki mai ai ko tau kai. Mahino pepe a whahinga na tuku waka tami maa e pere pea tau tui ko tau pe nahi uesia whakapaukau mo e hohori na whoki mai. Ka koe whatongi ai o mauto e ko miti koe ni ke nahi mea whakapapale papapoto mai mo ua te leanga ke mau whakapapau e lava o mai ki mauto ka koe whonga malta te na foki mai pe ki lava pe o malu ki tau toro te koutu o mahoinga ki ka kai whanua ko tau ni ua pe koe na tula e vai la si ko ne lahi anko ne mafola koe funga mama lahi whai ka maari ke li te koe ni te ai ko mahino koe ka tau toro atau kamata bebe COVID ta Delta now is Omicron. Kau kai tau oho vai e va bene pe ha va bene fo o e koe natula pe e vai la si e ma folo e feha tai e la ma whakafoki. Was mahino koe ha koe Omicron. Lahi anga e proteksi tohono malu ko ki tau toru ka pau e huku pusta. Ai koe o taranoa koe ni koe kau frontliners koe ni he tai o si huku pusta. Neo koe hau me lusi la i ke community transmission ai Omicron. Pako tahani nga hime e sio ke poto nga awe ki huku pusta na tolo me fisi ko tau tolo koe he ni koe haa taka. Paku mawhiawhia o ku loto lele e la Australiana o mai e Pfizer o ku ke whakakato hono hupusa e ka kai o tong whai au e maue ke mai cold chain storage mahalo e mai mai taha me ke stoa e hupu malui stoa me alahi ai
pa e lava tolo na ngai malu yo mahina hiva ke toko ni tau to pa hi tai tau pe ko no sila na un fia ke o mai ai huku pusta faisa mahalo ha tose taman e mahina ke kamata ko tu ko e ko me mau inga pa tau tolo ka fa no mahal ko ama e tau mo mau kali ke tau hala pe kai dia ke si kai o mai fo fai na mari ka tau to ke tau ku malu ke tau mati te wa to ma ko spene su ko ta hiva ta hala pe se te to no po pi si ni ka na pe kia e to ma ko kana kai dia ha malu na kai dia fai na mari e o ka kai fo no o hange ko fai na mari tau ma e tani te tau ku malu da ka mai ai na maki os malu ki pe ko hai ai tu I whakalolo tu pe ho ngai uhi ho tau atai model ai wa ho tau atai na la ke si we si ai asala pe ko hato esta o fato ka como todo e o que to que hu ma como todo ia como val na polo ko que ko Delta, mana tu ka ke pukela. I ho fili tau atai. Ko mauton, ke mauto ka ngai, ke mamari. Whaka ambi e ka kai whanua. Tau whai ake whakototo taha, ama e tau e tu. Pea, tau wheto koni aki toia I he huku marui. Tau tui, ko tau mono ia anai. Pea, whamawa pea moto, whai ongo. Ko mo whai mo whatongi a totono. Kono tu whaki atu e ongo mo oni. Ke kotui mo koko kotolu e koe whakano mo whakahoha ke kakai whanua. Ka pau mo no mo no ngai whanua. Ka pau e ke fumo e hoha atu koe kakai whanua. Ka mo koko kotolu e koe cerveso, ke koe mea ngau, ke oate nahi whamatara mo on, ke kakai whanua o whatatau, whikawat, ia mo e koe tahi. Ko tui ko e siu mahoringa ni e loko tala noa. Ka wai ka kai ko hako o mai e ka koe, ka hako ke mai a fisi. Ka ko tui ko e whapatala mai kumpumini. Hinga mahari o mai a msilo ki nana kai ko community transmission. Ke tau te tau. Ka kata maa. Ka ko tui e hoko ko ngau ma whai. Ka mo kalmaua mi fisi. Ai ko apitonga, ai focal point, ka mautoro. No os bahabaha na komite to e komite taho na mea te whai mo whakamaha o ko elis ko hai ia te whoko me ka wako ia te kakai ko hai fua ki nau toro ke o ua ngea tu ue whaanga na komite kuna ngau na toro ia te hono tala nono me ta whako ki heo ai e hoko fo exercise tu mausio te mo fisi matapa ia ka tau e pepe hoko e omiko ni o ku ia i foam ke whakafo. O ko whi whamahala pehi ki he katai whanua. Ko whai mo fuataha koe ka mautoro ke whai, ko hoko a pehi na koe whai, ko e tau whi pōra. Tau nonga pe ta toro whi mani. Ka te tupe i kono mi kai, ka toko raha o pito tau kai ngai tau. I mūri, tau whi whoko mai i tō ngai, ka noa mai whai. Aia, maroraha taku I hele te tāpule, ka pau ia hanu ngai whehu, ke tunga mateu teu. Ai, whanua, koe whai whakakau e ni ke o mai pe. O mai pe o whatatau, I ho keimi, ka moe mateu teu koe e tunga aue, ka mai a komiti, whakawa koe e tamu e. Koe o tahi, ka ko te whakamana. Koe
koe mafola koe ni komitahi vai a ke ke ia mo flu koe na to i tahi mataha abu ki a pe ki aho na mo i flu tata kaku ko tu mo ko ma ho nga puto ki la kai fo no te na ma to ma no ke ko mo i o ku ia na ku ma i o ku lo to ma fai pi mai ha pe a te pupula ko polio ko misere ai ma le ko fai ka pau na kai ai ku ma lu ko ya ita ki mate te ka kai te polio a te pupula misere con la amu ko kai te ase mai ma ha ko ku ma lu ko foi principal da tali ku ma lu ko ya mai ku ma lu hanga hau sai ni sio fa ya ya bailas kaya ni sa tupuma ia hamaha ya hubu ke te o ke nau ta sotia malu ki no ke na mate ke ai ko foi principal o ni malu mahino pe ya na sai te ko me ko to ke ko ya ka ta fo ko ya no sai na mo pa toro ko viene fa ka Ola kwende ko malu fai ka kia no mai no pe ki te la ha ko ki ko mo apo tu ko ma ko he ka fo no information ma ho ya ko tu ma me pe ya ma tala o hinga le ka te fai tu ni o hinga le o tu te ta sa ko ke ta o fa am ke ta ni fa ma lo hi ta ka ye o hinga le o hanga ko fa o eu hoko o tawatana saya ko te te la ya ta o hoko o ita paka ki kansai o ko o e smoka ki ita paka ka o ka moni fa mama la ko ka pesi smoka o ki ya e kansa nyo mo tawatana saya ka o e si ai to ta ki he ka wa o tu go nesse mal na meu fala que agora também uma fala a coisa que já vai funcionar é bem o que estava lá a coisa toda mais não foi pouco lá tem que chamar o pude são mal fala mais aqui é Luís o tá tocando aí algo que quando que fala a bem vai pe a te o leva a fai mari con ka motor ai ha fehu ka po tu ko fa be ke tau fa ma ala he hon ai na issue ko covid ta hiva ko na hi ba ka puna fa ka committee mo le ala ke fola ma gente ba to ta ko la ma ki ha mai fehu ke mo fe ilo ki ala ko tu ko ma fa to ni po ni ke fa ma ko fa ma ha ne ya ya ko fa o ko ya ma ko ni ma o ka ta mai fiu I to ka mata pe la la me va ko ni no malo di mo ma ko ni ni sta ka ki si ta ta ina pe no malo ibe no malo ibe si ta ta go ki wak fiu ibe ni ek minister be mo si yo me ke ki ka palo ma ko ki mo ko kamata ko tau press conference ne humai ai to ke ta pure o pe mai o ke hene ke tau social distance ka sai pe ya o ke hene mahaki o lahi ka kai o na lo tonga message mai pung na talanga ai state of emergency fa ka loto funua ko ne ke fe hui ko ne ko ha hunga ka ke renew ai pe ko tali ko ne o mai tau ke finga pe ke tau mateu tau practice pe ke tau mateu ko tui me lahi ko ka kai ko na ta mai ko ke le tio pung na talanga I ko he media fra sociale ko na ta osi mateu I fa ka loto funua e ta fa ki ko curfew ta fa ki ko state of emergency tau sio pe ko harmonite au ta fitu ko sanwali o tau sio ko renew ko ne fa ko ha wano ko ti se ma tonge oski ha ta fitu na sio ke firma ko kakai ke na ki ta ta ina ni ko kakai ni ngau na sio han na popula hen
ke fenga ke api tahawa me hafua ko ke fehu ya te ya ke CEO me te ki mo kakai ko kau ko he task force ko emergency malo Bueno, con el que bueno, pues yo ser emergency o sea, pues baka ko ko pa te ko fa te ni ko te ma be Hawaii case ko ay ko ko le fa lo state emergency ga to da baka ko kame ko la few ngata ko watu ko state emergency watu mahina ko to ko wata be ngi to mai minister ton pele ha me o be para ta ko ni to ko lahi social distancing even over hawa tele ke o wata be ngi to mai ko wata be ngi ko ai ai ko na kulu ko to ma na ke ko ya ko ngi he ke pena le be he no be Papa lo que angelo na ka e ki ko na ka to ha ke fa to la ka ni ai ka ta ke wa ta ni fe ke fa ta ki to ne pa pe ke tai mi ke fi o ma nga pito ke ma nga ni ka kai o ko ya na ki to na fa na ta ke ta le mi ko to fa na ta ke ta fe ke lo e ki ma lo ke pito to wa ta na to ko mo so ko fetana ke pe la ke taria mahino bito en kolo ya hofe papu ke sio ko ki tu fa economica ki business o ko hanga ke fiu mo ya fa na pa fo mo ka we yo ka pe pe mo ka ko te fa ko foi me ko ai ke fai ko ke ka isa risky mo e risky ya ke ha ma ka e to kon ne ke ne ha control ka ya ke o te fai to ko tu ko kai mo ne hawa ka ma fitu ka ke ma ke motuano sai ka ko foi me ko ne fai ko ye we ka ne mo ya risk ka ma pinga ke ka fai me ando mo ka no ke mo ai ben ai measures in place ko mana ko ya ko ne ya Muhammad pe ya Muhammad he who is not courageous enough to take the risk will achieve nothing in life. Nemo ko risk mo kaku mafaka kape matete ko me o mai peki foi kake mau al ke ni mangiao mai jo fa ngata ki ka to kon la ke fiu ni hoko atu ke foi ha ko de waka next week na taulifi katole atafi te hawa no ya ke ya ko movement ko ka kai ko baka fuko ni ha ko pe me musila na ya fo ke time na alo ka follow ki Christchurch so ha baka ko ha me ka ko la yang distance ke travel ai me tori ki Christchurch ko ya la yang expose a la yang risk ai ko fega ke si yang movement ai ka kai ba tu e topa ni ke fi o do ma ko tare de fi la di tanah DPG ya program lagi si OPT kita dia untuk bisa mai do foco tahu tu boleh apa dia foco mai ko kai ai na ke dia ko kau mau ingat pergi dah boleh kita pergi ke semua mungkin ada yang nak boleh boleh kawasan pada hati yang mereka baik bakal rasa bakal lolo bakal
Ayo hapa faka aho ni faka mito tahu malai bakapuna ni faka mito hapa lai baka ka ko batata ayo ya itu ni ngau ya di faka bawa ba te wifi ya konte ke mafolo de bayas kaya tayo data kapao mambawa na itu ngau ya wifi mamali de mamali dasi kitoma ayo ko tu fela base pe na itu ni ngau ko ke faka faka bawa ke na pa mamali mamali na itu ngau ya ke fasisi pe fa mamali ke mafolo de bayas ko ya pe Mana? Salam. Stava maloi la mali ke pompongini pe famalo atu ke tukutai ni ke ka utaki ke pompongini mahal ko ngahi feu I e no fo pe e to ngako ke ai ni ke pa mi fisi aya ko ulak pe feu I o ye ngahi fatala no pe mo hoha ko ai ni e una ke to waka ko ai fisi ko na pe he ke to mo to famala ala me pe ke ai e koe hamina ke o mai ki nau tolu I he lolotonga e taimina I ki holoi e tungana I vailasi I fisi. Koe wape na I ai ngai whamadala na e tuku mai ki mua whikau aki pa mo I tuunga koe huhumalu I ka pau e au ke pese te walu noa e ai huhumalu I ka kato e ka kai e whanua e malawa lewa ke whakafoki mai ai ni ihi unau tuku waka I ngai whanua koea o ku hai ai pe maolungai ai COVID I tahiwa. Koe whao sipe, koe hana o te aina hapala ni kehe ke ni ihi koe ni nau kei tuku wakai fisi, mahina pe ai tunga ko kai keisi. Kau mahina koe alake ni ke tau e ua pe kulahi kei ai kau tuku waka, pea o ko mahina koe tali pe ke holo ai vailasi I fisi. O te aina hapala ni kehe pule anga ki he whaunga koe ia ka whainga maali ke whafoki mai nau tolo, pea koe whehui ma kehe pe pea mi he tungana fisi. Malo. Ulaki fehu I koe hana ke o mai. Ka e tai hibi. We cannot change the past. I tau te lata tolu. Mea ko mahu ina ka te au highway forward. Sa, ko tui te o start te ko ko inga boya ka ke ha mete ta ba ti to king hana ke o mai na to that happened last year that happened in the old color se ke talanoa o ia ia ko talanoa pe ia ko me ko na ko ko ia ta to la ta fai mo ha me ke o na to ai ko na matara kia sa ko pe ko tu ba ta wa ko so me ke fa to o hala ko tuku waka ko kamata ko tuku waka me ma ase ta ko si sama e pere mai na hiwa ha fu e tuku waka ko kawa ko e mai ai ko nga bel ko fa to no ke ko algo ta o e wa ko we stress pa ta mai ya ika ya na to ko ka po to ka ta nga o mai ki sa ko fo nga ko ki o mai ko na to o pe he hange ko ku malu e au ki pese wala noa ya whakafoki mai. Eu tô olha o que se eu que a tá já que o papo já. Ka ko ko hinga ko nei ko dai ko ke la e ko pese o va be pese te fitu no o ho ko pilesi. O tau kala no tau tolu ya ki he eligible population. Ai va ai ko tau pe tau ki o tau ki la o kai ke hu malo ka ko sai mai fe I o kamata I sila no Australia mahina ne hu malo ko ta ni ma ke ta ko population ko ya malo ta ma tu sa o fa de se na ke mai faisa hu malo ke hu ta ni ma ke ta I mas kono sai ke ta si o le ba ke hu ko I sila no Australia pe fe we can learn from other people or other countries' mistakes. I hope that I ko ia ko ko. Paka pau na pe ko spesies de balanoa. Ele liu foi spesies de balanoa ko fa ko na to. He alunga ko ia ko maha. Na ta no fo fo ta to he COVID mo te la. It just couple of weeks ago Omicron. Pako te hawa la ko ke he. Ho mani de mafola na ia.
ka ko ne sai ko o ka te mafo o ku to mama na ai sabe na fai America mo sen na não sabe ai to ko ni mama ko ki na to ko na na o su malu te apusta to ma a pita ma ko na to ko ne te ku la na ko la ya te ki ya aku ko me ko ta wa ko ki ya aku malu ko me fai mo ku ta ya to ta to ke ka hama ko ko ta na ai salama mahin no peka ya ai tu unga ko ko na to ko na yo mai si tu ba ka si ko ta la no Aí eu vinha com a mão para lá. E foi para a força, foi o fogo que se queria. Foi a fogo. Não, aí é como o governo. Então aí é fogo, aí é aqui, aí que ela vai ter fogo mais. Sei que hen, sei que botar tudo. Para aqui, ela vai ter a mão para todo cara, menos provided tala abaki toshiwa himanima pakapao ya almo kusta kapao ya ule bakia ya pakapao que holo que kololini me que toro que eu fafo aya tokomila de trauma ko no fai que lá ha ka pao ko safety mo malu ka kai fo no ala ka ya ma wivi ko ma to te pa ba to ta Malo ikimista. Bukuya mo fihu me tong pe aspuga pa Eleanor wala be ipe ku ba be tai mala. Malo do. Ko ki fihu ipe aku e Paula. Ko mahino ha foi fica e baka ko ke ka to la higo ka pasese pe ko ai mo hatu tu ni fo ki ka pasese ko ni ko nga ko no ha ke ko ai fo la o mai ko pe mi o kala ni pe ko hatu tu ni fo ki ai ko ki fa shi pe ko inusila i weekend mana ha ngo go ki hono fa malo lo i o toketa ko ni nga o tu ka te ka ti huhu lo ai ka ti huhu ko ho ha ana ko ia ha ni ho tau ka kai ku na ma o fa ka ti ko ni ke na u folau me aki ki tongani pe ko e wa pe fe malu e tau ka ti ko hono release ko mi tongani o ku malu pe na ku wai ha ka nga we ya ku na wanga na tolo pa o si e tau ka ti huhu ka na family bogo ka kai ma wa na siri ni ke na lava ai o ha mi na fa tap tapu i go ya ko ngai monu i ko na dol go ho eu capaz de beber na eu aga to wa de me si yo ko e to la ke to ya ko tu ada ba ka me fa pala ni ko Vanuatu wa Vanuatu ha we ata kalau bapa buat cara flight itu orang orang bagi bapa sabe apa apa itu bapa tu itu orang be yang bapa di sawah itu ni hamo tapi itu tu bapa apa itu tu final awak ya wanawa itu kan bapa itu siapa buat itu ko na tu ni ko kilo sila na sebab kita minister kita nak pakai ne ko ke mau hango baka pun ai ko ha purchase no fe mau baka fa mo purchase ko no ke dia fe ma ke mari be mo ai ala ba ha se to ha la na la ha ke se to ma ya ko han ke fe ma fa ai ko ai tu ni pe ko ke fola ko ni ka fa ta ha ni me ke minister
PCR test o for fa hall of them o fitua o hape o ba ba ma ma si la for la Malo kita nak pepe mai CEO kia health. Remember the vaccine certificate or vaccine certificate or how issue of officer or the rain. Tapi ada issue ada. Ada power. Data apa yang certificate itu mau main di Indonesia. Web mau falar. Waktu saya nak usulan menawim. Ada buka yang vaccine. Jadi mana tu mereka kaya mantu, undang oleh pengen atau ayah ke kata. Kalau bingung itu quarantine facility. Kalau dengan quarantine facility ke, oh my kata dia kaya, tu kafe atau buku atau musim atau apa, kena kumah di virus. Kalau apa itu panggil kumah di virus. Kalau mereka ni faham weekend, ono siofia atau quarantine facilities, yang mahino materi yang au. Remember, eu acho que a moda de tanah dia to confia que moda de lá que the way for traffic light system that power the that way to tan ko huat ke kabel dia kon ai ko foto en to la moi que pakal galaxy iPhone ko e ono fra tapea ke lockdown adaptado. Kung nga peke pa yung po, kung makatataw ka ato ay formuan masin mo. Kaya doktor, simo kita na kita, kung ko nga kita yung ko kapag case MIQ. Kaya makangan mo turuya o pamalo ay vaccine pass. Ay ko kapatahan ko ay vaccine pass. Ay ko kapatahan ko ay kaya firma o yung vaccine pass. Kaya daw kaya kamata kaya panong may kaya kakaya formuan. Vaccine pass ay pamalo kapag may kami buat pun di case MIQ. Ay kau ay nagpagin na matitewa kita yung file. Tataw dito ikaw nga popular. Kung nga ikaw nga popular nga, kung mapapon yung offiya mo ito nga po. Offiya mo, okay, kaya nahukuman ko yung tinatong. Kaya lang kaya na-fight o kon. Kapag kaya nahukuman ko, hindi ka kaya naulaman na tulong ka kon. Nga ako yung katuman. Bukuhat pa ito po kung matawag na timing ka po dan ko pas na may kapit dito. Ang ilang kaya ano pa ba? Malo. Eleanor? Pekoe toko whiha ai kakai koe I muri oku I he repatriation registry ai pureanga he tainimi. And then how many are still on that list me he tauan? Coordinador malo wa ki toko tahafi ni maneo isi ko me dabos. Dan le tanak ko Fehui peta hakataki. O kia hapalani ke kakai koe o ke staka pe muri ke like systemize ke wangi hanau fika ai pe ke nau ilo pe ko fe ai repatriation flight ke nau lava o Hawaii. Anything like to speed up the repatriation flight? Ya hapalani. E whakalara be pe ko fe a kolo ko e tari ko ngai mo ke ha me ai ke manga fika pau e to mai na be papa me ke ngai mo ko fe kolo ko ha me baka pa te ana le fika ke kolo ko ya ka ko necessita o be me ke pese dia no fi no me do sila data to la ka pe a kala ko ko ga Australia ko to ko mai a America mai no o ka e fi ko ni ka o to fo ya to la ka ha me pe me do sila ko ga Australia ko to ga kala ko to la ka ai to ko ba me fi ka ko ni ka ko e be ko ta ha ka ko na to lo me America ko pa ko na ha no sila ofisi kwa field kutoka hapa ito kwa kaya na ifika leo kwa kwa confirm ni kuna mo ito kwa fe akor hapa Just one.
Koe quarantine koe tonga, ke totongi pe e pureanga. And then foreigners who come in, ke tatau pe, Ko tu ya koe, ki turun bau ko kau tonga ki turun me pureanga, ko kau muli pe tu mo tonga. Ko kita nak pe ke totong ni aku no ku ai ko ke o mai. E malava pe ke to si anga fika. Mo mantui ka pa postin hata he si tu si te ka hawa pe ke la ba o he ka mai ba. So e malava pe ke to si anga pe. Ai ka tama ko postin ko le fo me ka fa ko. E dipende pe pe tu uma ko to ta he pe no fa ka. E dipende pe When I met with God, we have when you natula koe vai nasi he tai ni e hana pehe komiti o assess case by case e hao koe upaka. Ai koe hao koe me nusila mahi noi he ai koe mahi nani. E pene pe hao upaka koe hoko me assessment e tu unga kui ai o komiti i ngai fetu koe. Malau pito teu oku tadi mai o mai pipi kini kako ai peke o paka o dala ko population ko tonga ni targeted population o kwai to ko wa se va nga ri vehiva ta pepe ko to lo as o te kai ki na vaccine ki na to 1 or 2 ko kakai ko ni ko le atu mo mai amua o malui kai finga i ko tau kakai ke o mai ko mea kulahi ai fe ko ai ta hine ko e ka waki mo ka ofisi ko to poi pi ko i mai ko he o mai ko fuke ngai fotu tu at ki palno no estu tu do a pese te ba ni ma pa ta o faka atake pa fa fe go fuange la waki ko pese te ba ni mai ko ke a ke pese te fitno palo ni ma targeted population doesn't we kai ke a ki pese te fituno a koe ai whakaanu o e whole population. It has to be 92%. Koe tau pese te taimini u walawha, koe tale ne tu e walawha, me he wike ko o si, o a mai ke a honi o kei walawha pe. Ko hono uinga e tuwai ai o mai o whai e hu malui. O toko te au tupu pe he a ke a. Pa koe rate ko tau alo e toko te au tupu he a o, te tau toki au tatul ke hiva wa i sune pe ko si ulai ko he kai ko te ke fai e fika ko ya ko ingat pe pia o futuai ko kore mo mai ya ka fi ngai so tau ka kai me fisi mo ka kai me fu ngai fonua ko o kulahi lahi yang ai covid taiba ke ya fai nga fonga te tau lava o finga e ki na tolu ke na foki mai ki tongan ki fatata na ngai family ko me aperia ko te tau fai that's our greatest contribution ki he health tau fonua ko tau o ki mamahi ia tu oua pe tau tare tuen ki tau alo ki pusta malo apitu me pe ko fe mal mai ko ki fe vendi mo ko fe vendi sto mo ke vaka ko ai ha ko ha wanwa ko fe vendi e lahe kakai mau stala no no repeat me muri ki tongani i he kamata ko repatriation pa algo ki MIQ nai fangi fonga ke ne whakahoko i he MIQ i tā noa o ke te lele u fonga ko ia hanga ko au ki tua mo exercise mo me akai ko ne nau mau ko o ke pehe ke nau hanga toria o ke pehe nau launga nau hongai a pera toria he nau tau mai ki tonga ni kau nau sio pe ke me akai ko nau mau ko i he taimini ko i he tā noa ko ki whehui peku waha taimi peku tenda auti ai keita na lava ha keita ke heia o take over ki foi ngawe ko ia peku keita ko ni whahoko pe he tā noa peku na ko ha foi mea ne o mai he tokotaha na lava ia keita ke hei he breakfast pa ke he lunch pa ke he dinner na ka mea ke lele na u hebu wai ka kai no pe io ko wike tolu klolo o te ki lolo ange he tam go na ki
hau me kai ke na fu fe kai na to me kai pa o po ko tai mi ko ave ko na lava hu ko ki tu a si na ka me ke si a very normal mo ne ka nga we ki ai ko ki fe ben ki tafaki ko no fo ko fe we ke tolo ko MIQ malo malo to la ane pe ko me ko la me ke kamata ko bi pe ji na ko ta tolo si mai ai ole ma mai ke tani oku alu pe tai mi mo wa ko pe ngai me fo tata we mo fe mari wa ke ko covid tai ba ta wa ko pe ngai me fo pa ma fe nga pe ke finga wa ki mo ngai ku fika wa ki ke fralele ngai tutuni nga we fika wa ki mo tu ku nga ko ya wai pe tipi na o singa o ki ngai keita ke pana hanga pe pasesi ai kuma winga wito ne onga pa wa ta wa ne keita ka firma o ke ne fa ko nga ko ya pa ke mo fa pa ko ma aki pe o hinga o ka pa ke tu la me mo fu ka pa se loto da be to ha fa nga to ma ke hange ko fralele fa nga tapu ko to funga we la ya ka pa firma we hu ka staff ki tu ki loto pe omina to ki ka koe tu koe tunga lo tonga ni fatata o pe ke ngai ale pa o tano na toka ngai pe na toria tano pa ko ngai feitu ko ki tua me ko ma ke tai na ngau ke ai mo tari ai pe ka kupesi o wai pe ngai ke tai tua ai ko ma si ofi pe o ngai pe ngai fa nga mari ka na to ke na fa ka ka ngai fatong ya ko ya ko tutu ni ngau ko ke fa malo sino o wai pe mau tutu ni ngau e ke tai mi fa tata ben ki fa singa ko o ka topa tai ko na foi tau ki foi historical case na ia ko ko nga pe mau palan ko ke fa sisi ne mafola o mau me tu ko ka pa sisi loto of ke wike u ana ko ke tengo fu ke na nga un holo ki tu ko inga pa te na to nga un holo ki tu ka ke fa papa e tu nga ko vai to ta ko puke la fa nga mari ke ma fola ai ko ne to kakato ke ngai sivi ko ya to atare lo ke hoko atu na fa mai si no ngai fi ma pe o tatawe me flight ko no te wa it's a high risk flight o ka pa ya ta positive ko ngai flight dia low risk sange lo ngai fo no ke pasifiki o ki ngai le yang pe ka ke fu wa o ki tu nga street ko ngai tu nga we ke ngai fi ma pe keita e taimini veio na usio na dona na lava na toria o whakahoka ki whenga o e hai fōma a vei te na lava ai o apply atu ki he te tawhake te whanga ai o lape ke na whetu taki mai ke por ngai mowi o se ai peni na taki mai o ka pa na interested ke na o ka we ka ke ita ko ya pa ku ave le vai pe mau ki task force pe ki committee nga au ke na hanga vaka i le ai tu nga ko na yanga o ku pau pe ke mau ta hui pau ki ai patoki hang le fenga mare ki na ka malo ke to la he no o mai ngai issue be ke fa ha to kana ki ai te mana ko ki fa ko ngai si pe mai fai mea ke le re tau mau kau e ngai mea na pe o mai o te te toka ke lo Salamu pe patonga ka taki ka tai. Aloha tu ke whamala me ke ngai wheo i me tok whaosi mai ana ko ki whai wheo i ana tali. Maha koe wheo i whaosi au pitope koe ni i koe nau wholau mai pia mi Vanuatu. Koe hai ni i koe au nau wholau mai koe kau tonga pea koe ni i koe i Fisi. Ni i koe i Fisi. O ku lolotonga koe tau polokala mau wai pe ni i mi Fisi nau tohi mai ke eke atu. Peo ke hawhai ngā maali ke nau wholau ka whitu ange ko Vanuatu ke whawhok mai nau tomi ai. Malo. Koe nau tōku koe me Vanuatu te tuka me hau ia ke koe ke mea. Koe tōku ka i siu ke mo fuho haa mo tōku ke mai Vanuatu o ke inoa. Koe mea koe ke nau aloi ki Vanuatu. E kai ke tau e Vanuatu ke awangi ha Ha me fisi. me fisi koe ngā wha koe
tu unga ko kulahi ai e mea. Mahino pe ka diawe na e ho haafisi. Ko foi mea ko fa amo ki ai ki na tolu ko o ifisi he taimi ka tuku waka ka wako. O ton ke na fie mari ke ku ia task force ko na mea pe fai ko finga we aki ko hai forma. Pe o ton ke mahino pe ka na tolu ko to ko e Omicron. Ka pau e hau e Omicron ki he. Neo tau o sihu o malu i lele he hu ko fai ko e tau tolu ia ki he Delta. Koe Omicron ni o ikai. Koe uhinga ia mahu inga koe huhu pusta. Koe ne fai koe huhu pusta ko mau finga koe ke fai koe tainimi. Tene malu i lele e ka kai fonua me he Omicron. Ea oia ke pese te fitu noa valu noa protection. Ai koe huhu koe ni koe AstraZeneca. Tosi ua. Kanga lele tau tolu ia ke Delta. Omicron, pese pe ona protection. Koe me ko mahu inga, hau koe ne, koe tai koe hau e koe pusta. Pe aku mahu inga au pito pe ke fai ku pusta aki ha vaccine ke. Ke toi, tau pe ke toi widespread and the protection. Ma tau ku whakatro AstraZeneca tu o ua. Pusta has to be a different vaccine. Ai mahu koe ake Pfizer. So tene malu i lewa aen pe firma ofisia ke hu pusta con da to ko Omicron. Ko ki fai ngata ko ofisi ko variant 4 o sma fola ye community. Ka to la to ta ka kai to na to ri o na poke. Ta ki ka wa ka ngau e ka to ke ta. A o to mama ko hina ko hu malu. Ka pote mo mana ke kamata ko COVID. Koe kau health professional e whiha nei si mati. Pe kia he taimi ko ia. Hina kei te kei ke ai e. Tainimi, koe ke mouta e fisi he toko e Omicron ni, wai nau toko whaa pe whiha nei si pe kia. Ka koe nau tō ria pe koe kei ke huhu pe tau motua mo e ngai. Mahino pe te au ia salamo se hui fe ka wapa me koe hana kai ki omia i nau tōru. Hake utuia e toi aha fuitan e whakawhia maria ki nau tōru. Koe mea koe ke whakawhia maria ki nau tōru. Kui ai a task force ia koe tau kanga taha pe koe haha fō. Neo e nau o mai kai o mai ka kuinga pe ke tau malu. Pa pau ia keisi o within pe i he capacity o komiti mo poto ngawe ke toka ana. Mr. Prefeito, alguma paciente que he COVID-19 o que a coisa fauche ao vido venia o que o fefe a tu normal o pau e tau lá o COVID-19 o inga pe fe ia que o nga ko que isto na ho ko astereria no por aí ko e tamate ni si tu ki mo agora mamani ala COVID ko astereria o winia fe na fe go fakau hani hi ai tonga ni ke na o fefe a malu mo malo e tau lá COVID-19 na fa no por aí mai a hakau bo mai ni muri bo hani hi pe ai tonga ni ko na fa pa na do re pe ke ho Maka pada kadang-kadang lah, kadang kau mamai malu ke mah, kalau kau, tapi kau kalau ada pemalu pun, ayah aku kimu apa apa kita main, kau pergi ada kalau kau dah pemain mui posi, tadi saya kau ni minister, mana tu tahu state preparation, ayah kau pergi asing firma. Kaya mo po kada ay ni ano o to mama ay ko to ko ni pa ano to firma ko de na ko manui firma ko na o mai vex ay si
ahrewa si mau de la no na wa pi we get that order fight at the field of no ai ka ngai conditions here o for order for ba moi na order to go for itu un o ba we ke moi ga rota ko ai we ke ha apply pe ka ko we ke pe apply we ke kawa ka sta ko ta ko be o ke ba ka na ko we ka Kaya dami ay ito ang kapasitiya, puputi ako sa palpayan. Tapos sa peke may natin, may pagmapaan natin na ito kami manuwi na nag-firma ko ito ako ito. Mako peke tayo kapasis ni Wano ito na panawan ito. O may nada ito pwede tiya ito. Kako ilog yan tiya o nautotong pe nautotong ay naufo. Kung nakita mo, kaya una naosi manuat na tolo os may na alakagin may na kalau ko ikaw muli na tao pero na pau timo sa be pau ke te mo fai ki mai ko baka pa ni mana tu na baka yo ro ki baka ko chara flight ti ko to kon ka muli nambo fa ka to ngai na project ke brana ko baka na ki baka si ko ki baka sabe ko to ko wa ko muli be baka na pe ko lanti to fa ka ta na ko apa bagai bagaimana kau ya tahu tu sih. Ai pega que lá por que não kita nama. Koi lá agora tu ni tu vai dar public health act. Aí public health act tu vai lá vai itu statutar que fundo. Aí eu me abri pouco para ir no ala tu na ora. I don't think he had a challenge. He was ilo is a manala. I am a he COVID tahiba. Kahawa tahi a challenge in kita tolu itongani metang kahilaw at tolu ko follow nangawe aki ke TB ki he typhoid. Ako ulaw tatau pe ko lao tatau pe ya ayo ngawe aki fonwa aku followa fa wa na nga ta la mai ko na fa bana wa ya ngawe to ngan ayo ko foi amendment fa bui ta pe ni ko na ai ko ke pe ke mandate ai humarui itu ngan ko wangi embawa ko ya ke si o ko health but itai ini o kuteke ngawe bare aki si o health no power ki be mai yes mandate everyone must he o te ya hafu mau la e fai covid ki to ngani sai kapau ya taimi o alwatu pe ha o covid o mafola la to ngani ngari e la he malo ai malo lo me maki malo ko to taimi ya la CEO ki no mafai ki fai ne ko ya so ai ko e ko fika waki pe mo la ko ula e ko la mutu apia la ya public health act o que la ai ki kakai te na wanga fa ma fola holo e ai mahaki malo Maurina me que me ai perooi ki kakai fono ngawe ko la ma pe ngai health order ko tu ni ko ki baka fata ke na u ga ngai tu ma u ki ai ka pe ke ngai feitu ku ngai ke facility o pa pe ke farma fai ya ke ngai ka feitu ko facility ya ke quarantine ka passes ki mo ta ma baka ngai tu ni ngai ke foi la ke frasien ke die administrator ko CEO o la tai mi tau nga ke le ko COVID-19 ko Delta ko Omicron ko lo be ka to ka kai ko lo ki ko ni na si lo pena to fai ke ko me ni ke nga ke fa mari he ne u live stream o le tio ke ki lave mange ke fai ke he u tau fa no mo pena to le a se fangile ko Delta pa to iri fi ange ko Omicron o te la yange a tokanga mo ho ha ke Omicron ko tu be na fanga mali ke fanongo mai ko fonua
ke whamatala ai whai ke he koe ai uhinga ko tau ho haangi ko ke tau chapa te ho haangi ko ki he Omicron malo. Sai malo ko ko favor de femia tangane ko ko whamatala kamera koe fo as fo ki e fo do ni as fo ko manau ai ko corona they rename it COVID-19 ko ai pena vino na fa ko ki ai ko natura ko vai lasi ko tai bo ma fola fra mama lasi ai o pula ne fa nga maria ke li sai ko sas tai mun to sas na no fo pe sas ia i esia porque lá já faz na maria que na pet flu na vai ko H1N1 H2N2 sa ko hawa covid ko ma fola ko hawa man hawa ko ki pacific lá faz na maria que me tem que li no foto ai go i vai que vem foco delta aí ko nga o que no ki natural sai lontong pe ta ai fo que ma fola pe ya ko mai leva Omicron ha ko Omicron ko covid ta hi va pe ya ka ko ki liliu hono ulunga nga ya ai ko ni ma fola va be au pito neo okto mama pe ha ko fa matala ba ni ai pe ko wi ke fia bi he que e malava que tal sio ta toluida ki ha to ki foi liliu pe ko foi to veo yende ta ali ko covid ta hi va pe ka ku ke ho na natula ko uhinga pe ya ko na ma fola la mo algo ta kai he ko foi me imagino pe ya ngai ma ko vai las pe la hen ko ne ma fola ko la hen e fai mari ke liliu mo no uta ko uhinga ya ko o ya ko so ko me ke ta ilo na ta to lu ya hange ko Omicron ni ha ko ni ba ko uhinga ya ta finga ba no sila que no foi Omicron ya he po about the community transmission ni ta mai da to ba fe ma u ke ta pusta que malu ile le ka kai fo wa ka ma mana tu ko ta malo hinga he tai ni ai hu malo hang hai o tua o mai fa ngamari ke ta noa ya o mai fa ngamari ke ta ku malu ke ta wa ke he ko so mahino ke ta o facilities ko ta ngau ka ko mai be edifício ka ta to ke ta fa ka ofa ke ta hange ke ta to ru ya kamata mai o tahi wa taha ko sai ko tai ni fai ka mo nu ya ta ta malu ke ama ma e que ministra que vanga mo famatala ya ko mutate ko ai virus e historia ko ai virus ko ki mo nai ta ai mi ta lava o foki o ta no fope aki pe hu malo i mo ha fai ke o ta foki o no molo ta o ke i he mama ni pe virus wa ho sio ke ha taimi protect pe ha taimi te ta sio te ta foki ko o ke ha ki ha taimi ta lava no foki a fe mea kon COVID-19 ai pa ko ki tari no wa te ria te uia ala ko o si ko no la na ma tai they are learning, they are trying to learn to live with COVID-19 ai ya ko uinga pe ya a tai me ko su ko bailas ko ne cause ai COVID tariba ma aki ko COVID tariba SARS-CoV-2 na malapaka ni SARS ko SARS-CoV-2 ai ko uraki ko straight uraki ko alpha na we ko alpha ko wala ki me Italia be beta ya delta ni India Omicron ye na mu na ya ni South America kana ya mo to mate so pe ai ya ke ko nga i diu be ya ko fu i bailas tatabi
okuleana wabatu almahaki COVID-19. Ayo, whether it's Omicron, because Delta, because kakoi mahaki COVID-19, kakoi strain o my last okuleana o sakatutu ay kakoi COVID-19, kunaungan kungaran o stalati o stigmista. Kada ka sa dia. Kung biya pe ho mo ngai fo ma le ta no ma ta tolo ko ma. Ta fa ta ta ni nai fa ma ta ko ma u ko buaya ni ta umbalui ko lah yang ni fa ngamari ko ke ma fo lai. Ai ko ni lah ni fa ngamari ko ke ma fo lai. Ko fo mai ko lah ya fa ngamari ke li. Ka va ve ta umbalui kai ko tonga ni pe ngai fo no ke he maluang siang e whainga maari ko ke whemari uri wake ai. Ko ia koe whama mawha i pe fui poi ni mau inga koe na atenai. Ai kore ki a wei ki mo kakai whanua. Ke mo mea mai ke whakakaka te au malui. Ke toi maluang e atonga ni whasisi mo whemari uri wake vai nasi. Pa toko ni pe ke toi ki nere ia ngai tau ngahi tutu ni ngā ue mo ngalo kuang. Ko ia me manu. Ko whitanga te au e ko koe poi ni mau inga ai. E lava ke ua mo te tau tatari ke tau learn from our mistake, but we can learn from others' mistake. Sa we ngai whanua hange ko e whauha to e tāpule we ngai whanua o kuna whawa nau pōra ke nau learn how to live with COVID. Te o mai be patata o fiki fisi. Taimna nau whawa pe ha. Koe ulaki fo i wei koe mo wei fo no wā ia. Nai ma teo to kono ngea utupu. O alu whataha pe pōtai mo huhu malu i. Sai. Koe taini hau e Omicron ia. O si widespread o si pusta nau tolu ia, they learn to live with COVID. But at a cost. Ko tau tolu, we learn me ai o tau whai tau tolu malu. Ko tau wivi, ko tau wivi ko o tau tolu. Human resources, facility resources. Kike tatau e mo fisi, economic. Pa tau whai pe tu uni whakapoto ki whakangata ko tau wivi. Pa ko tui ko e lei tahai. Pa neo mo tai huhe kakai e malui. Ka ku iai concern e poto ngāwe, kia nau tolu. Ko nau tolu e waka mai ai mahaki, ko nau tolu e tui he misini, ko nau tolu te nau mai toko hongo fulu pe toko wanoa ai poto ngāwe, o put at risk ke toka mai ia. He ko mau ngawha ia o mau tō tākau e more na mo. Koe whei lau lau. Ke le rei whalau fua. Pea kou tuio has been fair. Ke o anga whainga maari ke nama maari. Koe ahon, te au whanau furu, te au whanau furu, pea mō kore mai ngoto. Sa mai o tau kakai mai. Mau kore ai manto, mō maho. Kai lala ke mana tau kakai mai. Wai poho tau iu mana, pe whai poho tau whatongi au whatatau. Tua tau. Malo e Krista. Push shots. Koe mahalo e koe mahanan, mai ai konga pusta shot. Pea hange ko whahawa e nai kamata. A cold chain storage.
o si hi maua ke second dose ko os fa sene ka foki